Abribia eya ye ma wenya ntie wo Kantanka TV se apomuden pa na ni echire kra wo mu ka se ho a obenya bi o esanse atosode ene nuaba ye di ni nyina eye kwan a ye fa so na yetumi enya apomuden pa se wudi na wadi ni ye nko ade a ne saso nti na fonton from Jumedie so we fidium ha Jumedie koso anopa bia no eye Dr. Boaben Foster the walking pharmacopoeia peni kwancherefo no ene da Boaben Authentic Herbal Hospital no abechurch se atosode awodo ni bi wo ha se wudi na wudi ni ye pa de a na kire se eye mukru na se ulcer yade no unya bi Ofa lemon say lemon eye ulcer dro kese and so far ya pa obi a dey say be good wait you say acidic e ko mu and so ade say nyankopɔ aye no eye very acidic but ewu mu na alkaline it be neutralize acid content na ewu mu no ade we say nyankopɔ ye no special pa ade we ta bia bi be ko mu bia yare kora wonyare enti ade a wo ya boa wo kan se de be ya ebe che na obe che ene se obedidi yi na uta ni aduane a chemicals wom okay aduane ye aduane a ye beton a ye spray hu nyina chemicals enwo a ye de me ye dia ye de chemicals afrom nipa die man etumi ma yare bebre awzi o pese o twe hu free o sa mu pa akosi ade a Ghana fofo ni nkoso kese ba ko ye bread ti se tea bread butter bread sugar bread fiber bi enim Jadi we nyina so carbohydrate it enta mu a it will turn to glucose and at time bia na adie bia is too sugary ebe enta system bia nso no akosi eno so enyam we obetumi di way tea opedi pa obe no mu a ha blasa do tea no se de bia na onu asoshe ni hu a wa hudu we ne nchi su ahụ ayi hu about 2-3 times so the bacteria bia ni so na we na be tea which man no sa akosi se uni ya no machi na de usu because we also do kase wi asini which machi ha fagum na wano akosi se wo nom na se ade we kom na wo yam ne ye wo ya kese hydrochloric acid na asina wo yam edoso uzi so bolo so efie bia mu aka eye which be tea na wonom first chinctum wo de asiche tumpe asai akosi ana menye nyunyunyu too much and so nye akosi eti sobolo die akosi he mayer ye wiase nyina na dro sobolo often hibiscus subderifa akosi we often no anti vitamin U and often anti ulcer vitamin U ana we any group be a friend cruciferous vegetables and group no omo nyina no e very good for ulcer cruciferous na ebi ni cabbage krami cauliflower kale broccoli o nyina e cruciferous group no cow o be say cow potato say for one say local one we minim ba bi efiri ti no mesense ho na aduane wo inside no matwitwa kakram dia fra we agosi ulcer we try say blended potato no ene we blended potato no ho anom ebe ya adwuma okay ana we blended cabbage mu aso anom